gradonačelnik. Samo da prođe. Ajde bliže! Poštovani sugrađani, žao mi je što nema kakav megafon ili mikrofon, pa možda, ali evo... Nemamo se mi u šutnju, Bolje malo više! Tišće malo... Tišina malo da čujemo. Ja evo osjećam jednu ljudsku, moralnu potrebu da evo danas izađem ovdje pred vas i kažem par rečenica. Dakle, želim da dam podršku našim ljudima, sugrađanima širom Bosne i Hercegovine u izražavanju svog nezadovoljstva i na jedan dostojanstven, miran, civiliziran način traženja svojih prava u ovoj državi, jer ih zaslužuju. Dajem podršku i vama danas ovdje, zajedno, evo, skupa sa vama, dakle, tom nastojanju da se prava ljudi u zemlji, u našoj zemlji, u kojoj su u mnogim segmentima života ugrožena i uskraćena, da se u narednom periodu oni koji trebaju da se bave tim stvarima, a svakako sam i ja jedan od tih, naravno na ovom nivou, dakle, da se počnu ljudi ozbiljno baviti poslom za koji su odgovorni i za koji su ih građani izabrali da se bave. Dakle, što se mene lično tiče, apsolutno vas u svemu podržava i spreman sam, evo, kao što vidite danas ovdje izaći i zajedno sa vama dići glas protiv onih, ako sam i ja taj, evo, tu sam, protiv onih koji trebaju da rade, a ne rade svoj posao. Tako je! Ja vas samo molim da ovaj današnji skup, ovo današnje okupljanje, pa i ako bude sutra ili bilo koji naredni dan, da prođe na jedan miran, dostojanstven način. Dakle, nema nikakvog razloga da napravimo gore nego što jest. Uništavanjem, devastacijom, razbijanjem, tučom ili bilo kojim oblikom nasilja. Nema nikakvog razloga da ono što je svakako opet naše još dodatno uništimo. Ali miran protest, dostojanstven, apsolutno podržava. Ukoliko ima kakvih pitanja, ja vam se stavljam na raspolaganje. Ne reci narodu samo kolika ti je plata. Evo svima. Samo im reci. Pošteno, ako ima srca reci. Bravo, Mujo! Ovo je sad malo stranke. Niti moja, niti bilo čija plata u ovoj instituciji nije nikakva tajna. Dakle, evo ti znaš, ti možeš reći isto tako. Dakle, moja plata nije nikakva tajna. Nisam je ja sebe određivao, niti sam je povećavao. Onako kako sam zatekao, takva je. Ali mogu reći da sam se odrekao dnevnica i svih drugih privilegija koje bi mogao imati kao načelnik. Za informaciju, evo, Muji i bilo kome. I to se može provjeriti. Dakle, neka bilo ko dođe pa kaže da sam uzeo više nego što mi pripada u ovom momentu. Ne. Uzeo ste suviš! Načelniče, recite nam, hoće li se otvoriti kakva firma u Jajcu, da se narod zapošljava? Šta je sa novim pećima? 4 godine čovjek iz Australije tu provodi, sjeće tu elektroboslu u stari otpad prodaje. Hoće li se to pokrenuti? To nas interesuje. Tako je! Svaka li želja za ovdje za Zencu, za novi peći? Ja sam radio dole, svjedok sam.
što se tiče ove Elektrobosne, volio bi da je neko od tih ljudi iz Australije ili odakle su već Direktor iz Australije. sad da su ovdje, pa da oni kažu šta sam ja u protekloj godini dana sve uradio da bi to bilo pokrenuto. Ali moja nadležnost ima granice. To je privatni kapital nekih neodgovornih pojedinaca koji se ne mogu natjerati da urade ono što bi ja želio i ono što bi vi željeli. A željeli bi isto da to počne da funkcioniše i da radi. Dakle, neću da govorim šta sam ja u protekloj godini sve uradio, naravno ono što je u mojoj moći i nadležnosti, ali bi volio da neko od tih ljudi koji su došli ovdje, što se mene tiče sa dobrom namjerom, da oni kažu šta sam ja uradio da se ta Elektrobosna pokrene. Dakle, sve što sam mogao, pa možda i više nego što sam mogao sam uradio. Ali, dakle, ta privatizirana preduzeća nisu u općinskoj nadležnosti. Općine ih nisu ni privatizirale, niti ih općine mogu vratiti od tih ljudi koji su ih privatizirali. A nažalost, ne možemo ih ni natjerati. Možemo pokrenuti.